Stranke Vsi za Katalonijo, ERC in CUP bi danes na volitvah osvojile 67 sedežev, kar je manj kot v sestavu v oktobru razpuščenega parlamenta. Iz Belgije se je v predvolilno kampanjo vključil tudi nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki verjame, da bo katalonsko ljudstvo nadaljevalo po poti, ki jo je začrtal oktobrski referendum o neodvisnosti. Perquè si alguna cosa els fa por, si alguna cosa els fa tremolar de cames, és que el dia 21 de desembre nosaltres, que som una gent que diem que perquè el país progressi i vagi al màxim endavant hem de votar al màxim Junts per Catalunya, que nosaltres fem no un bon resultat, que guanyem. Això és el que veritablement els fa tremolar de cames. Puigdemont je prepričan, da lahko predvolilno kampanjo uspešneje vodi iz Svobode. Belgijsko sodišče bo odločitev o tem, ali bo Belgija Puigdemona izročila Španiji, sporočilo 14. decembra. Tudi če do tega ne bo prišlo, bodo imeli odstavljeni katalonski politiki na volitvah težko delo. Nanje namreč letijo številni očitki, da so njihova dejanja razklala Katalonijo. Uns ens el voldran discutir. Fins i tot han volgut discutir-nos moltes vegades, massa sovint, la nostra catalanitat. Però mireu, és més catalanista qui ha deixat que les institucions catalanes fossin intervingudes? És més catalanista qui ha dividit el nostre poble? És més catalanista qui ha provocat la fugida de seus socials d'empreses? És més catalanista els que ens vol separar de la resta d'Espanya i treure'ns de la Unió Europea? No, no ho són. Nosaltres som una expressió genuïnament catalanista que s'obre per intentar acollir a totes aquelles sensibilitats que en aquestes eleccions volen eixamplar un espai de diàleg. V predvolilni boj se oslabljena spušča tudi stranka ERC. Katalonska republikanska levica pogreša svojega najvidnejšega predstavnika, nekdanjega katalonskega podpredsednika Oriola Junquerasa, ki ostaja v priporu. 21 de desembre sortim a guanyar, alliberarem els presos polítics, direm que no a la repressió de l'Estat i a l'article 155, direm que sí a la república i direm que sí a guanyar un país més just, més digne i més lliure. Salut i república! Unionistična liberalna stranka Državljani si želi, da bi volitve združile Katalonce in zacelile rane zadnjih 2 mesecev. Quedan 15 días para que nos demos la mano entre catalanes. Porque esto no es un problema entre Cataluña y el resto de España, esto es un problema entre catalanes. Tenemos una sociedad fracturada en 2 mitades. Tenemos que volver a coser las heridas. Yo me comprometo a que si soy presidenta de la Generalitat voy a trabajar duro para que los catalanes volvamos a darnos la mano, para que los catalanes realmente seamos un único pueblo, una única sociedad. Pred Katalonijo so torej prelomne volitve, ki bi lahko prinesle konec politične krize ali začetek novega, še globjega razkola. Vsekakor pa bodo rezultati volitev demokratična zaveza, ki jo bo politika morala spoštovati.